Vairengte le Sairang in car highway chungchang mortin NH-IDCL kuta ada kumsang ni somni khan mortin gazette number SO sang ni zani pakwa Klaus E July ni thum sang ni somni chwa in Vairengte to Sairang kong hi Mizoram PWD enkol na hnuai atangin NH-IDCL enkol turin ati heti lai hian Mizoram PWD in na thomek panni bil khot clear to kolasip kilometer somni panga le kawngpui to khamrang kilometer som panga te aneya wangin an tho zo hun le defect liability period DLP zo hun ngakin an take over lo maya heng Mizoram PWD kutala ommek panni te hi DLP azo nuwa NH-IDCL ne na hlan le mai tur ani a ti chuan bil kho thlir to kolasip DLP hi ni ni tharuk sang ni somni pali khan azowa tin kawngpui to khamrang kilometer som panga po ni som pakwa thakwa sang ni somni pali khan contract terminate ani bok Honorable Chief Minister chair na hnuaya decision siam ani Mizoram PWD chuan heng kong pani te hi Government of India Gazette anga hlan turin NH-IDCL a document athon to a NH-IDCL chuan lam enge mosiamin an take over do lowa hemia wang hian Honorable Chief Minister Pulal Doma Hovin meeting ni som pariat October sang ni somni palia NH-IDCL ho tu tenen soi ho ani a thlanni le achan ve chunga NH-IDCL lak turin thu ti tluk ani a thlanni le achan ve aliam hnu chuan handover na document chu EE Mizoram PWD National Highway Division 3 thingdol chuan General Manager NH-IDCL Kolasipa athon lut ta ani Mizoram PWD in Mort a STMC estimate an thelut heti chung hian Mizoram PWD chuan short term maintenance contract STMC estimate chu Mort nena sangni somni pali sangni somni panga financial year chungin a theluta MPWD in Morta STMC estimate an thelut heti chung hian MPWD chuan short term maintenance contract STMC estimate chu Mort nena sangni somni pali sangni somni panga financial year chungin a theluta chu estimate chu bil kho clear to kolasip tan cheng vaibel cheli point pasari pali le kawngpui to khamrang atan cheng vaibel cheli point pakwa pasari ani a mor thotu ten an zir chian hnu in NH-IDCL enkol tura pek SO number sang ni zani pakwa Klaus E July ni thum sang ni somni apek to ani awangin an sanction theitalo ani NH-IDCL konga Mizoram PWD tan sanction pek thei ani to lo kum sang ni somni panga sang ni somni paruk financial year chungin STMC estimate Mizoram PWD chuan Mort a an thelut le a ma se Mizoram PWD hi akong enkol tu ani lo awangin June ni som paruk sang ni somni panga khan sanction lovin anron return le ani Mizoram sarkar in motor tlan thein kong asiam reng achunga tarlan angkhi kandin hun anita a NH-IDCL kong anito awangin Mortin Mizoram PWD sanction pethei to lo ma se Mizoram sarkar chuan National Highway 54/6 Vairengte to Sairang hi angai thangai lo Mizoram mamo le chak tin reng lak lu na kong ani awangin kong hi man tlak asiam reng ani kumsang ni somni pali sang ni somni panga chung po in state fund atangin cheng noi zanni he kong chelai thom thatnan asangshana kumsang ni somni panga somni paruk chung po in cheng noi za som pakhat point pasari pali he kong che thom nan asangshon le to a amang ral to bok ani NH-IDCL kong ani to chung po in Mizoram PWD National Highway Division 3 te chuan an thei ang tokin an khol ne yang ang tenen puthol repair kalpuin an Vairengte tho ani Vairengte le Sairang in car Mizoram PWD in Mort atanga sanction amu nun ber chu November ni ruk sang ni som pakwa kha ani dai to a he mi nu hian gazette number SO sang ni zani pakwa Klaus E July ni thum sang ni somni in NH-IDCL enkol tura ati chwa to awangin sanction thar hi helai konga hian Mizoram PWD tan apeto ngai lo ani NH-IDCL sanction neite NH-IDCL kuta ommek National Highway 54/National Highway 6 Vairengte to Sairang a hian 4 lane siam na tur sanction paru package 3 package 4 package 5 package 6 package 7 le package 8 amudiam to a hei hian helai in car kong hi an kut
ta ani zia atilang chiang hle ani sanction an mu ba ka tender te po an chua vek to a contractor te po an ti chiang deu vek to a tin package 3 to package 6 ate phei chon contractor te nen memorandum of handing over an sign ho to nge ni in asiata heng ba ka hian he kawngpui zonan hian ram chu Vairengte atanga mual khang thlengin an la fel vek to ni in asiat bok ani Mizoram PWD kong nge NH-IDCL kong Vairengte le Sairang in kara kumruk don Mizoram PWD chuan sanction amu to lo dana kumsang ni somni nulama NH-IDCL in helai kara sanction tam tak amu dan atangte kawngpui zona na ram na sataka acquired tu anni atangte hian akong nei tu mort po in a enkol tu tura an ruat chu NH-IDCL ani ti achiang le ani DC Scholarship le Aizawl ten ram acquire na poisa andon na hi NH-IDCL ani awangin tun din muna kong enkol tu zok chu Mizoram PWD ni lovin NH-IDCL ani ti achiang le bok ani documentary proof phut tu te hian achunga tarlan gazette notification sanction order le correspondence le kha te hi enfia theise athangotang Vairengte le Sairang in kar kong hi kan ram lu ka le chhuwa ka kan mamolak lu na ber lifeline ani awangin Mizoram PWD chuan a enkol kong ani to lo chungin sumdin hun har satak kara Zoram mi puite tan theitop a chhuwa zela asiam zel chu ani hi mole hei hi sarkar po in asiat saka atul angin sumle pai thuwa po adu sakzel ome mipui sarkar hian mipui te tan a theina amang zelang Mizoram sarkar in Vairengte le Sairang in kar kong National Highway 06 angai sagreng Mizoram chak lak lu na kong poimo tak mai Vairengte le Sairang in kar kong National Highway 06 hian soi a hlo le maya Ministry of Road Transport and Highway Mort Government of India chuan Vairengte tu Sairang road hi kum sang ni somni khan gazette number SO sang ni zani pakwa Klaus E July ni thum sang ni somni chwa in Mizoram PWD enkol na hnuai atangin NH-IDCL enkol turin atia NH-IDCL lam hian 4 lane kong turin ma alangala amai ro chu forest clearance le thildang har satna omte chin fel lowin hun engemaw chen a om renga ZPM sarkar nuwa malathar le in chin fel ani theita a India ramala om ngai reng lo double compensation ram nei tu le forest department kuta pek ni in chin fel ani ta a package rang contractor tepo bungtanin na anchan molmol theita a sarkar thara mi puiten beiseina sang tak nen kong tha kan clear chho theita I alom om tak zet ani Government of India in gazette number SO sang ni zani pakwa Klaus E July ni thum sang ni somni a achwa la ya na tholak lo a om awanga PWD kutala om pani te bil kho clear to scholarship kilometer somni panga le kawngpui to khamrang kilometer som panga te po NH-IDCL kuta a om to a minute of meeting between Honorable Chief Minister RTH and Honorable Chief Minister serial number 4.2.2 May ni somni pariat sang ni somni panga Honorable Chief Minister Hova October ni som pariat sang ni somni Palli Chief Minister Office in Arel angin PWD chuan January ni thum sang ni somni panga khan NH-IDCL nena handover document alhana hei hi bill kho thlir to scholarship kilometer somni panga le kawngpui to khamrang kilometer som panga kong tehlan chon nia ngai ani PWD in January ni thum sang ni somni panga helai kong hi NH-IDCL handover to mase Mizoram sarkar chuan angai tha ngai lova NH-IDCL ten maintenance contractor andalu ma chu Honorable Chief Minister in sum om ang te ngai to in chol lovin Zoram mi puite tan vo in thlengin kong chhezwal lai asiam rengjok ani July ni thum sang ni somni panga ni ngani apol palite Mizoram Transformation Movement MTM Center for Environment and Social Justice CESJ Mizoram First MF le Citizen Alliance for Truth and Social Justice CATA J10 NH-IDCL Executive Director Virendra Kumar Jakar apisa anmu na a Mizoram PWD nen atangin khamrang le kawngpui in karte bil kho thlir le scholarship in karte chu an enkol tura an lalak chia lo thu le PWD kuta la om anga asoi kha thudik tok lo ni in alang tin he thudik tok lo manga NGO ten PWD minister le PWD te
dot soya an pu na po kha adik chuang lo bok Chief Minister Pulal do male PWD Minister Thupuan lal hanaten hemi chungchanga hian ma langalin Chief Secretary Pu Khilip Ram Mena chuan July ninga sang ni somni panga khan apisa a PWD ho tu tele NHIDCL ho tu te akowa NHIDCL ho tu te chu thudik tok lo manga Mizoram sarkar an pu mai chu thalo ati thu shilin thudik puang chuak thwai turin asiat tirta ani NHIDCL ho tu te chuan an kuta to ani angin tender chwa to contractor po thlan fel to chu July ni thum sang ni somni panga ni nga ni khan agreement an sign pui to a na po tan tir ngal turin an soya an intiam ange ya ma la ngal turin Mizoram sarkar chuan NHIDCL te asiat tir tangal ani amai ro chu Mizoram a furwa tui tlatam nen du thu sama kong siam thei ni lo nen kan chak lang na kong pui ber ani si awangin kong chelai siam thareng rengin minister te MLA te official te VC te le pol sang sang ten thei top kan chua hota ani kha kan kong pui ani a sarkarin mo ala a thanem ngai takin mi pui te tan kong pui kan siam ani ber mai